Debate with the political groups. The first speaker is Mr. Stier for 2 minutes. Hvala gospođo predsjednice. Doista problemi u Demokratskoj Republici Kongo su mnogobrojni. Gospođo visoko predstavnice, vi ste nabrojili neke probleme kao što je problem eksploatacije minerala i onda ilegalnog financiranja oružanih skupina, problem sustavnog silovanja žena, o čemu je ovdje u ovome domu svjedočio dr. Mukwege, kao što naravno i problem selektivne pravde po kojoj je i zatvorena bolnica dr. Mukwege nakon što je on uputio kritičke tonove prema vlastima. No, uzroci svih tih problema možemo naći doista u neefikasnim institucijama, u nedemokratskim institucijama, u nedostatku vladavine prava, u visokim stopama korupcije. Prosvjednici u Kinshasi ustali su uglavnom jer je bila najavljena izmjena izbornog zakona koja bi onda nalagala da se provede popis stanovništva u zemlji prije nego li što se raspišu sljedeći izbori. A sasvim je bilo jasno da je ta najavljena izborna reforma bio pokušaj perpetuiranja na vlasti aktualnog predsjednika Kabile. Zato je izuzetno važno afirmacija i procesi demokratizacije u zemlji i naravno refokusiranje i naše politike razvojne suradnje kako bi mogli potencirati upravo izgradnju inkluzivnih demokratskih institucija. U tom pogledu mislim da dodatni napori su potrebni kako iz aspekta razvojne politike, tako ukupne vanjske politike Europske unije i to bi trebala biti jedna od glavnih poruka iz ove rasprave. Na kraju želio bih isto tako dodati da iako imamo danas autoritarnu vlast predsjednika Kabile, prije njega njegovog oca, prije toga Mobutua, ostaje ista paradigma korupcije koja je sam izvor tih problema. Zapravo izgradnjom tih inkluzivnih institucija moramo se suočiti s tim uzrocima i to promijeniti. Hvala vam. Thank you. Madam Kyenge, 2 minutes. Grazie. Signor Presidente, le elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo rivestono un'importanza fondamentale, non solo per il consolidamento della democrazia di questo Paese, ma anche per gli equilibri e la stabilità dell'intera regione